Oh yes. Unataka kusoma ukue nani? Daktari. Ufanyange nini? Dunga watoto. Unadunga watoto? Uko unatibu watoto? I wish you all the best. Yes. You may the Lord our God fulfill your dreams. Na ukue daktari, utibu watoto na watu wako. Happy birthday from Daddy. Na iko happy bike. Si nikubaia bike. Iko kwa bedroom yangu. Si ndio hiyo sasa ningekupea saa hii. Nani ataendea bike? Yeah, 4 years. Good. Si ndio hiyo? Mwachilie. Anajua tu ataenda. Rudi kwa baba. Kuja hapa. Good. Si ni hivyo? Sio ni happy birthday. Na yeye mama akikuja akuish happy 4th birthday na uone zingine mingi. Sawa sawa? Haya. Good. Ben. Wewe kuja hapa. Kuja hapa. Kuja hapa. Hadi Ben. Akana no. Tumbo. Karoma kae pita ujire akaroka. Sasa si televile. Nitupa nyama yako. Yaani? Oh. Lete sasa nikoza wapelekee. Nora yeruta pia ikwetega thiesa. Ata mundu akiri gucoka na thutha. Tu akiri gucoka na thutha. Ndaigua arambira na manena maitho. Aya gikwari akiri araikire mu. Akumia thutha. Aleo Embatiro. na mundu. Aya korwo mwendega. Na ndi kwa kuthome. Ai. Kim. Ora. Riga tere. Ndingioka njomukire ciothe ndeja. Etha ngamoko haria. Nĩ mwainĩra mũthuri ũcio? Ũrĩkũ? Ũcio. Wakire. Aya. Gate. Nĩcio njira. Mato haria. Ona nyũmba yakwa ndahingũra ũguo. Ria Oya akire wahunjagia. neighbor ũyũ
Bia mbere. Alo. Aida kunyoa. Hadi tutaweka kwa tamba. Sasa hapo ni vitolea chunga moja. Hapo. Kama ni kujela. Dunga na kitu hapa. Hii kwanza nimekanini kwa tamba. Bibi kwa Oda kupiga nini? Kapiga hizo tukaigo mahali. Kana ndo kwanza. Sindio? Tumeka fridge. Nataka kuingisha yote kwa fridge hivyo na kigumu. Ndio. Mimi kutoka hapa na kuja kwangu ni time and break. The flight is hapa to next. That's our home. Nashukuru Bwana kwa sababu ya jioni ya leo. Thank you so much for coming. Minute time tuweza kutayarisha kikao kama hii, alafu invite a friend na kukuja ni baraka. Thank you Lord. Kwa hivyo tutakuwa na wakati mfupi mno kwa sababu ya watoto, najua wengine wangetaka kwenda kulala. Kwa hivyo tutasimama, lakini tusimame. Kade huu nitawapia barua. Mchungaji Tano, kama maodi Fred, mimi ya. Tano siku najua Gloria ni kaka. That's for another day. We were finally you can do the opening Acheni tuombe. Baba, katika jina la Yesu nanyenyekea mbele ya kiti chako cha enzi. Nakubariki na kuinua. Nasema ni asanti kwa sababu ya kutuungama katika kikao hiki. Tunakutukuza kwa sababu ya mambo mengi umetutendea ambayo hatuwezi kunakili mpaka mwisho. Lakini zaidi hata kwa sababu Alia anayefikisha miaka 4. Baba, tunasema ni asanti kwa wazazi wake, asanti kwa kipawa hicho, asanti pia kwa uhai wake. Tunasherehekea kwa sababu ni matendo yako. Na hata vipawa za watoto wengine tulio nao jioni ya leo. Wote tukiwabarikisha mbele ya kiti chako cha enzi. Naomba katika ushirika huu ukatuhuishe kupitia Roho wako Mtakatifu. Ukatutia nguvu, ukatupa ushirika wa pamoja na hata ukatutendea mambo makuu kutoka mkono wako ulio na nguvu. Tubariki kama jamii, tubariki kama marafiki, tubariki wote uliotuunganisha katika kikao hiki. Tunavunja kila nira na kila ngome ya ufalme wa giza. Tunakataa mishale ya kuzimu. Tunakataa magonjwa na maradhi. Tunakataa kila aina ya laana. Baba, tukijifunika kwa damu ya Yesu. Asanti kwa sababu ya kila mmoja wetu. Asanti kwa kikao hiki. Tunakukaribisha ukaanze nasi na hata ukawe nasi wakati wote wa siku zetu. Tunakubariki, tunakuabudu katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Asante, naweza keti briefly. Tutamwalika Babatari ngeza yetu ni Theogeni kutoka hapo tutaendelea. Pia Mama Taria pia tutakaribia hiyo pia utatuambia tuko nyumbani. Karibu. Ndio tusimame hapa. Habari ya jioni. Hata sisi tuko salama. Nashukuru Mungu kama familia ya Mungu hapa kufikisha wakati huu. Nani akagwara leo? Ikorwa na leo na leo. Ndio mora igwe nyuma. Joki ngatho kuri Ngai first niko tukinyithia maguru maitu gikaro giki na gutuhe ugima wa mwiri. Ona kiheo kia muoyo tutikioya arata turari nao tutari nao. Na angi nginya tucuguthiete tugithie kumaiga haria hagiriire. So no wega muno gucokagiria Ngai ngatho. Na kaundu gaka gatirari kanene
twaka gwetete na mama tari tukoga miaka na yagikinya na tumaundu turia tukoretwo tugikana ĩngio no wega tucokanĩrĩria arata na twĩ mwaranĩ na rĩrĩa ndathire ngĩciana rĩrĩa mũrata wakwa wĩtagwo Matthew arĩa matamũĩ akĩnjĩra kaũndũ kau ti koru Pastor Kamau tũgĩcokanĩria meciria tũkĩona no gathondekwo na kagagi tũgĩoka harĩa ndĩmwelcome gĩikaro-inĩ gĩkĩ gũkũ nĩkuo mũciĩ gwitũ na Taria nĩ kakana gaitũ Ngai atũrathimĩte nako na tondũ tũtikĩhingĩirwo mĩrango-rĩ to tũgũkĩongerera amen nayo bamĩrĩ nenehe mũigue mwĩ karibu sana na nĩ tũharĩirie kĩndũ gĩa kũrĩa kĩndũ gĩa kũnyua gĩtiari na handũ harĩa harĩkũ ndariganĩrwo laboratory hena ya nja haha na hena ingĩ na haha thĩinĩ nĩ ũndũ wa mũndũ ũngĩenda gũteithĩka karibuni sana. Habari zenu, inaitwa Mama Talia. Poleni kwa wenye walikuja mbele yangu, kazi ilikuwa kidogo. And then karibuni sana huku ndio tunaishi. Martin, uliona kama nimesema nilikuwa umefika na wengine mnaonyesha sana. Mkule mkunywe bila nasikia wega baba Taria twagĩkĩra ngwĩciria tũkũrũgama tũgoce mothe na nyĩmbo igĩrĩ. Taria, sasa mambo uko wapi? Unaniona? Very good. Tutasimama tusifu Mungu na nyĩmbo mbili. Ndeciria padre nĩ mwĩharĩria gũtũinithia kĩgoco nyĩmbo igĩrĩ. Good. Tũrũgame. Tusimame. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Ni ngome imara, ni ngome imara. Jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea nguvu za Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea uwepo wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Tunasherehekea ushindi wa Bwana, jina la Yesu ni ngome imara. Afanye upenara ede ya kuosho na ya wiyobeye. Afanye upenara ede ya kuosho na ya wiyobeye. Afanye upenara ede ya kuosho na ya wiyobeye. Amarito ni maiki muhuro wayo warakuna vinene. Aretwa ni maiki muhuro wayo warakuna vinene. Aretwa ni maiki muhuro wayo warakuna vinene. Tuge na mugambo ati niwe Ngai. Tuge na mugambo ati niwe Ngai. Tuge na mugambo ati niwe Ngai. Uwetara twere nayo ematuine nani utuiguaga. Tuge na mugambo ati niwe Ngai. Tuge na mugambo ati niwe Ngai. Asante, sasa tunaweza keti. Mtu Kamau na ugohe na 10 minutes.
mwathani nigetha riu kuma hau twire what next. Karibu. Asante. Habari zenu? Nakataza watu kukaa nyuma ya mchungaji. Sababu kwa nyumba yako sio. Lakini nikiwa kwa huko tabu. Haya, asante. Kama nimeokoka Yesu ni Bwana, napenda Yesu. Majina naitwa Isa kama yule. Nashiriki na kanisa la PCA katika. Na hapa niko kwa heshima ya familia. Wamekuwa marafiki zangu kwa muda. Na ule wakati nisikia kuna birthday ya Tani kama mtoto wao. Nasema pia sisi tutakuja hapa tukue pamoja, tuweze kusherehekea pamoja. Na pia kuna request nyingine alikuwa nayo. Kupitia kwa mzee Dominic akaniambia tutakuwa nunua hapa. Ajai bariki official. Sasa akaniambia nikuje na mafuta matakatifu. Ili tuweze kufanya hiyo mambo yote siku ya leo. Nikaona familia iko na unyenyekevu ndani yao, wanatambua kuwa sio nguvu zao kufika mahali wamefika, bali ni kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu. So pia shukrani kwa wao na kwa marafiki pia waliokubali kuja kuwa pamoja nasi kushiriki ibada. Feel very much appreciated. We love you for your time. Najua tuko na wachungaji wengi, singetaka kuwa ni mimi tu pekee, kuna wengine wanakuja. So ningeomba nimpe Pastor Stanley just that he shares. Na ile mimi nifanye hiyo nyingine ya kubariki. Tumaliza dakika zako 10 nirejeshee kubariki, tumalize kujulia watu waweze kufurahia na sherehe baba. So karibu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Sitahubiri, nimepewa batoni. Nitarudisha tu kwa Kamau sababu yeye alikuwa na neno. Na nitakwambia ni kwa sababu gani. Sio kunaona anacheka. Sio kunaona anacheka nitawaambia. Na sitakataa kuhubiri. Lakini mwanzo nianze na majina yangu. Familia hii Mama Talia, na huku nisalimia, huku nijua saa ile niko hapa. Niliona ulisalimia Mati na Talia mkanisahau, lakini ni vizuri. Sasa umeniona vizuri. Tulikuwa tumeonana wakati mwingine na ikawa ni surprise mimi kuwa katika boma yenu. But all you know, it's a privilege to be here. Unajua kuna mahali unaamkanga asubuhi huko umepanga. Kama hapa sikuwa nimepanga. So Dominic alinipigia simu mchana. Akaniambia kuna kitu walipanga jana kwa haraka. Na ni marafiki tu. Sasa hata nikakuja kuona na pia kusema asante kipawa cha mtoto kwa sababu Mungu amewapatia. Si ati sina neno. Lakini Kamau amezoea surprises. This is not the first time anafanya hivyo. Yeye ndiye alikuwa amesulubishwa, lakini anapiga through pass. Wale walicheza ball wanajua through pass. Ile lazima uende umalize, ufanye finishing na uscore. Leo kwa sababu alikuwa na ujumbe, hakujua pia ninakuja, atakuja kuhubiri. Hiyo nyingine nitamsaidia pia kuweka nyumba wako, iko tayari. Hata ile nyingine ataniambia, I will submit to your authority, my dear fellow clergy. With all due respect. Lakini zaidi ya hiyo niko na ushuhuda, nimeokoka, Kristo ni Bwana. Nimefurahi kujua hata marafiki wenu ni marafiki wangu. Kimani yule anayetuongoza naye ni kama huwa anafuata hatua zangu. When I was in Del Monte, he was not there. When I left, he came in. I think you came after me, Kimani. Yeah. After we had left. They later left our CCI church in Makongeni and they came all over here. Karibuni wageni wetu.
wale wanakuja na ni mheshimiwa huyo. Karibu sana mheshimiwa Kipta. Tunashukuru. Usikie ukiwa nyumbani pia. Kwa hivyo baada walipokuja CCI pande hii, before you left you also took my position. I was chairman for married men for 3 years and you became a chairman later. And I feel bado unaendelea. Very kind. Miaka mingi umeniambia uko hapa sikujua, lakini nashukuru. Na sasa Mwangi amekukaribia. Mwangi alikuwa anatuchungia sana fedha zetu. Tukienda town tunasemaga tunataka kujua kama pesa zetu bado ziko salama. Being a banker, Josephine, ni wewe, nimekuona, asante. Sinimwambia marafiki zenu ni marafiki zangu. Na mimi najua watu wote. That is a mystery. Kama sijakuita jina nitakuita. Ninalanga tu naita hata jina. Anyway, that is by the way. Kwa hivyo ninashukuru Mwangi to find you in your home, matrimonial home, if I use good English. And it is a privilege to be here. You are in a good home. Mungu akubariki na aendelee kukupanua. Kwa hivyo mimi nimeokoka, Kristo ni Bwana na ni mshindi wa maisha yetu. Katika kitabu cha Zaburi, Daudi alikuwa ni mwandishi na alikuwa ni kama mwimbaji. The word psalm. Psalm is a word of thanksgiving. It is a word of praise. It's another word for praise. And in most of the things that David has written, ni shukurani ya mambo ambayo Mungu alimtendea. So unaweza kukumbuka siku moja alikuwa na attack ya bear, dufa na gikoyo. Na Mungu akampa nguvu, akaweza kuiua kwa mikono yake. Another time he had an attack of a lion. I am giving you those stories in a nutshell. Mungu pia akampatia nguvu ya kuua simba kwa mikono yake. Another time he had a challenge. Mungu alimpatia Daudi ushindi na njia mingi. Another time yeye hata hakuwa anaenda vitani, lakini kukawa na jitu, a giant that was a threat in the whole of the nation of the Israelites. Na Daudi akiwa ametumwa tu na baba yake akaangalia ndugu zake, na alikuwa kitinda mimba katika jamii yao, awapelekee chakula na arudishe ripoti, amwambie Mungu baba yake vijana wengine wako sawa, sababu wengine walikuwa katika jeshi. Akaenda kuwakomboa wana wa Israeli. Yeye akawa ndio champion or the stallion. Akawa yeye ndiye alisaidia vita wana wa Israeli kuweza kuishinda. Kwa hivyo akiandika kitabu cha Zaburi, in most of the things that he writes, praises or thanksgiving, in fact they came from his heart. That is the key word I would want you to know. Sababu ni watu wengi sana huponywa. Ni watu wengi sana hutendewa. Naona Martin anafikiria, na Martin huyu pia ametendewa sana. Ninapenda kuhubiri na yeye. Ni rafiki yangu. Tunaambia nanga tumetoka mbali. So Martin, sijui kama unakuanga na siku ya kuamua kwenda kurudisha shukrani hata wewe, kama vile jamii hii imefanya. Na unajua Peter, Gloria pia, Thanksgiving ziko na gharama. They are costly. Unaweza kumwaga damu kama sasa tumeonja bafu za mbuzi. Unaweza kuita marafiki. Na zaidi pia unaporudisha shukrani, usisahau kwa Mungu. Kwa sababu hewa hii tunavuta ni ya bure. Maisha haya tunatembea ni ya bure. Vitu vyote tulizo nazo, Psalms 24 verse 1 inasema zote ni za Mungu, hata uhai wetu. So unaweza kuona watu wanasahau. Wakati watu 10 waliponywa, only one that came back to say thank you. Na Yesu akamwambia ni heri wewe umerudi, because you have been made whole. In other words, in another revelation, there are things that are never complete until you come to say thank you. Hallelujah.
Hata magonjwa hutoweka kwa mwili kwa kusema asante. Tawo ni bitari na kumundu mikuha. Ukaigwe no waho na warugara. Ungethie kanitha-ine ucokie ngatho ni undu wa kuhonio. You are made whole. There is the act of perfection. Kuna kukamilika tunaporudisha shukrani. Kwa hivyo ni jambo la busara kwa sisi zote, hata tukikaa, hata kama ninaona ndugu yetu Mwangi Dominic anatembea, ni jambo la busara. Na hata msichoke kutoa shukrani zenu kwa Mungu. Mama Talia, in most of the occasions, Mwangi, I know you are very hard working. And I know you are also very religious. And I know you are also a Christian, a born again Christian. Naona Mama Talia anacheka. Ulimwambia nilikuombea? One time. Ulimwambia? You have that testimony. Mwangi is a born again Christian. We say it is not about religion, but it is that decision. So I'm proud when I'm talking here because they are my good friends. Nawashukuru sana, sitaendelea sana, ninaweza kuhubiri. Nimepigiwa through pass leo na mimi nikaisleep. Si mnaona wengine wanaisleep na design. Nimeisleep iende kwa Kimani. Kwa hivyo Kimani atatuhubiria. Tumpigie makofi ya kija. Praise the Lord. I want to read a scripture, then Pastor comes in and praise the Lord. Pia nami ni mchungaji, following your footsteps. Mimi ni mchungaji pale CIO Springs. Pastor there, and we bless the Lord. Praise the Lord. Kwa hivyo jamii ya Mama Talia, personally you know you are my friend. Tunasaidiana mambo mengi. Hiyo historia kulikuwa nasikia Gloria akisema mimi ndiye na testimony, right? I can give a testimony. We came here wakati ilikuwa kichaka, pia kichaka. I said kama hapa kwetu hapa tuliingia first June the year 2007. Hii area yote ilikuwa religion, huku watu, but God is faithful. He kept us up now. Praise the Lord. Our son Dave, Dave mama ufanye namna hivi. Dave, we came when he was 2 years, right? Sahii ako form 2. Namna hiyo ni ushuhuda wa Mungu. So I wanted to dedicate this scripture to this family. It's a very common scripture. And Patalia, I know he's up and down. Camera will keep for him. Mama Talia, you are getting this. Psalms 127. I will just read through, then I invite Pastor to pray. Psalms 127. This is one of the psalms that were written by David. Wasomi wa Biblia tunajua kwamba sababu ya Zaburi yalikuwa na watu wengi. You know, Moses wrote Psalms chapter 90. But for now, I want to take Psalms 127. The Bible says, unless the Lord build the house, its builders labor in vain. Unless the Lord build the house, its builders labor in vain. Unless the Lord watches over the city, the watchmen stand guard in vain. In vain you rise up early and stay up late, toiling for food to eat and for he grants sleep to those he loves. And verse number 3, and this what brought us here, sons are a heritage from the Lord. Children a reward from him. I would say that Talia is a reward to this family. And that is where we came. Thank the Lord. Like arrows in the heart of a warrior, are sons born in one's youth. Blessed is the man whose quiver is full of them. They will not be put to shame. When they contend with their enemies, they so wakati Daudi alikuwa anaandika hili neno, began by saying that unless the Lord build the house. Hata pia maisha yetu tusipoachilia Mungu tu atujenge. Tunaweza jaribu sana, but we cannot make it fit that we labor in vain. That toil, but it's not yet actually in vain. Lakini tunaona pale ya kwamba tukijiachilia Mungu wetu atujenge, kwa kweli tutanawiri. Praise the Lord. Biashara zetu sitasimama, jamii zetu sitasimama kwa sababu Mungu wetu ni mwaminifu. Pale simkini anasema kwamba unless the Lord watches over the city. Tumesikia many testimonies
yeah, security, but we see that this verse number 2 says, unless the Lord watches over the city, the watchman stands guard in vain. Ni vyema friends and neighbors tuachilie Mungu wetu atulinde. Mungu wetu ni mwaminifu, atalinda biashara zetu, atalinda jamii zetu, hata taifa pia Mungu atalinda. Bwana asifiwe. We are in days that we just need God in our country. We are getting to the electioneering time, and I think this is a time we need to pray for the country. Yakawa Mungu wetu asikilie taifa. Bwana asifiwe. We wouldn't want to see what we have ever seen before. You know the scenario is the same, but we are praying God himself will watch over the city. No, verse number 3 says, verse number 2, in hurry, in vain we rise up early. Tunaamka mapema, tunalala very late, lakini tukimini Mungu wetu hata usigizi atatupia. Na vile verse number 3 kasema, sons are heritage from the Lord and children are reward from him. Mungu wetu atatupia watoto. Na kama vile Mogi amesema, more coming, praise the Lord. Vyema wachungaji tuombe ya kwamba Mungu ni mwaminifu, atawapea na pia wale watoto watanawiri. Praise the Lord. It's a joy wakati mzazi anaona mtoto anasoma vizuri, anaendelea na ananawiri. You know, Daudi, he had sought the Lord, and in fact the Bible says he was made after God's own heart. Pale chini anasema sons are heritage from the Lord and a reward, na pale chini anasema like an arrow in the heart of a warrior, a sons born in one's youth. Unajua a warrior anaendaga na mshale pale. Kwa hivyo vijana watoto wakiwa pale ni kama ile mshale. Na pale chini anasema ya kwamba at the gate you not be ashamed, you not be ashamed. Wakati wetu wanaendelea vizuri, wananawiri, unaambia kijana yako, amsesa hiyo sana kama hiyo speak standard. Kama mali secondary for 4. We are getting there. I think ukaribia 50 floors. Sasa hiyo mambo iko hiyo. Ukienda 50 floors unaingia pale unashukuru Mungu. So my prayer for you, Mogi and your family, let Psalms 127 read. Make it a buckler, a beacon, a beacon. Beacon ile kitu iwezi ikaondolewa. Unaona? Sisi tulisikia mashamba yetu iliwekwa beacon 1988. Sasa kwa ita number of years. Na hizo beacon tuziko pale. So I want to pray, Baba Talia, because you're my friend. Hii Psalms 127 uende kwa printer, iprintiwe vizuri, ikuwe ni beacon. Ndio hata Talia akiingia mwaka 5 utakamwambia that's a beacon. Na nyinyi kama jamii mkijachilia kwa Mungu atawalisha, atawahifadhi na atawajega. Hii nyumba sio haitakuwa ya mwisho. You also develop others. And you have prayed as David Lord in that scripture. God will also give you other children the glory and honor of his name. So may the Lord bless you for coming, for honoring the invitation, and keep you, and his faith shines upon you. Mungu awabariki. Sasa karibu mchungaji. Nafikiri nimeomba. Appreciate mchungaji wa neno. Asante. Ndio kila neno amenena. Nilikuwa inafaa ya siku leo. Hata mimi mwenyewe bado nilikuwa nimefungua Bible nilikuwa at the center. Psalms 27. So hiyo Mungu alikuwa amepanga. Ni nzuri kuona tukijua Mungu ndiye wanga anatulinda. Hata Talia ile miaka yetu itaongezewa na Mungu yote. If she trust in him, hata zile mambo wazazi wanamuombea itakuja kuwa ya kufikia. And so start to waste time nyingine ama muda mwingi sana. Najua watu wengi wamechoka, wametoka makazini. Wengine wanataka kwenda kulala. Wengine wanataka kutulia. So nilikuwa tunaomba uweze kusimama. Najua kuna marafiki wengi wanakuja wa Mungu. Wengine walikuwa wanapigia simu, wajua wanakuja. Nilikuwa nataka wakikuja wapata kama tumemaliza mambo mengine. Kuja wajue watakuwa.
So nataka tuwe na maombi. Na najua kwa hakika Mungu atakuwa pamoja nasi. Mama Talia naomba mkaribia hapa na Papa Talia. Mama Talia hata amechoka hata kabla hatujakata keki. Hata kulala. Na lakini ni kawaida. Mkuja mwingine atakuwa anasubiri na mtazama mwenzake. So kwa yale maombi, kwa ile request tumepewa ile request atakuja mwingine ili wakuwa wanaangaliana. Wangu ukienda hata saa hii galala anaangalia mwenzake mwingine kidogo. So ningeomba wachungaji wangu kumalizia. Na kisha malizia request watch nilete hizo mali zangu naweza kumaliza hii kazi fanya hapo watu mako wale ndio walianza huko ndio hapa jadi kwa mmoja na of course na mpenzi wake au mwingine atamalizia kuanzia hapo. Our Father in heaven, we are so thankful and grateful for this day. Bwana ni asante kwa sababu ya neno lako that you have spoken to us in a very clear voice that children are rewards to their parents. And indeed they are. And tonight we want to thank you for this family of our friend Mwaki and his wife. Lord, I want to say thank you so much for them. Lord, as a friend, we've come here to tell you thank you, God, for the way you have loved them. Bwana, tunasema ni asante kwa sababu wewe ni Mungu mwaminifu. We want to commit them to you and we pray tonight that Psalms 127 will be their beacon, will be their word, will be their portion tonight. And we thank you tonight, Lord, for their daughter Taria with now 4 years. We want to commit Taria to your able hand. We dedicate her to you, to your service, our Father. That Taria will be able to grow well. You take care of her, our Father. Her life will be hidden under your pavilion where the enemy can do no harm, O God. Our prayer as friend and parent is that our Father, our daughter will perform well. We are happy that she is now in school. We want to pray for your favor in school, our Father, with the teachers, with the environment. She'll be going to school daily, going in the morning and coming back in the evening. We pray for safety, our Father. We want to pray for care that comes from you. We want to pray even for the friends and relatives and family who will take care of her. We pray in Jesus' name. Taria will make it. And our desire, the psalmist prayed that you would, like a warrior with many arrows, I pray in Jesus' name, our friend Mwaki and his family and his wife, you will give them more children, our Father. This will be a joy in this home and a reward to them. And for many days, we'll live and declare your doing. Bless them that they will never lack. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Tunaweza kuanyoshia mikono yetu, tukaweze pia kushiriki sababu tulikuja. Baba, tunasema ni asanti kwa sababu ya Mwangi na mke wake na jamii yake kwa jumla. Tunawabarikisha mbele ya kiti chako cha enzi. Tunaomba bingu ikafunguke siku ya leo juu ya maisha yao. Let them walk under an open heaven. We decree and declare the blessings of God. Baraka zako zikawe katika mili yao. Baraka yako ikawe katika kazi ya mikono yao. Baraka yako ikawe katika kila uhusiano na marafiki wao. Tawapa marafiki wazuri, marafiki wa kuwatia nguvu, marafiki wa baraka, hata wa kuwafungua macho na kuwapa siri zinazohusiana na maandishi yako. Tunasema ni asanti mahali umewafikisha. Baba, utaendelea kuwainua na kuwapanulia mipaka yao
kama jinsi ulivyompanulia Jabeza, kulingana na shauku ya mioyo yao. Jehova, ukawakumbuke jioni ya leo, mapenzi yako yakatimilika juu ya kila njia na mapito yao. Baba, tunabarikisha boma hii wanayoishi, tunaiweka wakfu mikononi mwako. Tunanena Roho Mtakatifu akafurike katika kikao hiki, akawe mlinda lango, akawe ni Mungu wao, akawe ndiye kuhani mkuu katika maisha yao. Ukawapa kibali wakiondoka, ukawapa kibali wanaporudi, ukawapa kibali katika kila jambo watakalo kulitenda. Tunawabarikisha mara nyingine, tunawaombea uheri wa afya, ukawaondolee laana za magonjwa, ukawaondolee hata maradhi, ukawaondolee kila kizuizi katika jina la Yesu. Tunanena damu ya Yesu juu ya maisha yao. Tunanena baraka za Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu wa Mungu juu ya maisha yao. Katika jina la Yesu, kanisa tuseme amen. Amen. Hamwe na macio twagucokeria ngatho ine witu tukwenda guteana gutuga tono wagereire twambararia tuyo na igoro tuga no wagereire atwe gutire ngai ukihana tawe tukwinyihiria muno tuga tunyihite tondu ngai ni utumite hwaini mo muthe tukorwo turi haha ti hinya witu ti kwagerera no netha ciaku muthamaki tukinyereire twakwa mweke okora na kumbura mehia maitu no waganu turekera na ututherie anagetha mwathani gokona turakurutira hwaini mwega o muthe ni gukinyana mutarariko ri turenda gukurera family no ya mwaki moko-ini maku ngai oi mwathani kwena ingi mana rathimo na makariganiro ni arata kwena ingi mana rathimo na ciana makariganiro ni kuri ingi cengerera na ciao angi mana rathimo muthamaki na indo na igatuika thina kuri ari angi no tukwenda guothia tondu wa family no Jehova ni tondu kirio mahete ni kirathimo kuri andu angi anikio mwathani tukwenda kwa mweke gugutia na kuga ni wagereire twakinyitanira hamwe nao na arata ao ona aria metanite no kigongona kia matu-ini ukura ni thengio ni tondu wa kira giothe mahete ni thengio ni tondu wa kiheo gia kumahe wira wa kurutaga mwathani kwena family nyingi te na maundu mangi ka kurake rucini makamaka no aya mwathani umahete mweke wa kugia na wira wa kuruta na moko mao anigetha ciugo ciaku ihinge ati mundu aria agethigino wa wira wa moko make ni ndai gukumia ndakugoca muno tondu wa family no ngai kiriria guthi na mbere na kumambararia na kumahe gwitikirika mwathani ndahwa ni tondu wa nginya mutumia wa mwaki kuria guthi athia gutinda wira ndamwitiria gwitikirika ndamuhora promotion ngai mawira manathi makarehe uthu na rumena Jehova no ni kwenda kumwariria gwitikirika maundu-ini mothe ngai ndamuhoera muthamaki uhotani kuria guthi ari thiaga orotuma mwathani ahinguragira ofici ciothe Jehova kuma ndekeno guthi na mbere kiogona kia matu-ini ndahoya family no humborithio ungi mweru ngai anigetha na makihituka muthamaki wa muoyo uria waneciria kumekaruka na kumagera ngonda kana ne mweke Jehova kimahithe mathagu-ini maku niguo twahoya hwaini mwega muthamaki twanena moyo na moko-ini maku ngai twamwitirie gukura na thayo na ugima mwega wa mwiri kuria guothe ari thiaga rotuma muthamaki wa muoyo etikirike uromwongera miaka mingi ya gikeno na ya thayo anigetha mwathani aturi amikeneire uturo wake wothe Jehova ndakihoya muthamaki wa muoyo atiriri mwana uyu kiria eriire gugatuika ndatangatha gutire hinya ono mo wa nduma ona kana hinya wothe wa ciugo ciana rio kana ciugitwo cikarigiriria mwana uyu gatua kiria eriragiria ndakimwako hakwa kungionago na akiiguago niwe na ndaria kirathimo kiria kiumanaga na kuri we Jehova ndahoya mwana wa muthamaki ndi agacera maburi maria mothe erirĩirie ona ni agatua kiria muthamaki athomaga agatuika thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo mwathani tuguthi kũrathima mũciĩ wao ĩtĩkĩra ũkorwo hamwe na ithuĩ tũkĩaria maguta maku matheru na maĩ maku matheru twahoya kĩrathimo gĩaku hamwe na ithuĩ hamwe na tũkire ũkũ muthamaki nĩtwakũhoka na twagweterera tugaithĩria kĩrathimo kĩnĩ twagũthaitha Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩaku ithuĩ na mũriũ Jesu Kristo nĩkĩo ndahoya ndacokia ngatho amen 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 andũ angĩ no tũikare thĩ akurathima nao maya nĩ maguta anointing oil arĩa aratiugire nĩ akwenda wake gũtherio na kũrathimwo rĩ igongona njĩraga andũ rĩkenagia mũrutĩrwo na mũruti na Ngai ũcio ũngĩ ndakoragwo handũ okagĩra ndũkane mwanyita kĩndũ arĩa marĩgwo Gĩkũyũ igongona rĩkenagia mũrutĩrwo mũruti na Ngai andũ acio mangĩkena igongona nĩ rĩakinya acio angĩ matikuona thĩna nĩ eroreri so nĩ gũkĩhoya tũkĩingĩra gũkũ na family
atungatĩri aya angĩ angĩkorwo nĩ thuo nĩ megũtigwo magĩkĩrĩra andũ rwĩmbo makĩiguage rwa birthday nĩ twarĩkia toka tũrathimĩre gate-inĩ ĩrĩa tũrĩkie na mahoya tuingĩre maũndũ-inĩ macio mangĩ so nĩ gũkĩhoya family mũkĩambie gũtuonia kũrĩa tũrakĩingĩra mũciĩ kwanyu gũkũ nĩ tũĩ nĩ mũikaraga reka tũhoe nĩ tũgũcokeria ngatho ithe witũ nĩgĩo kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ gũtirĩ Ngai tawe kuma hĩndĩ ĩrĩa thĩ yombirwo ona gwate ihinda rĩrĩ gũtirĩ kũgĩa Ngai ũhana tawe we ndũgarũrũkaga na ndũcenjagia ugaga nĩ ciĩranĩro ciaku nĩ name ugaga nĩ ũrĩa ũrahanaga ira ona ũmũthĩ ona rũciũ na tene na tene nĩ tũkĩenda gũgũtĩa mũno kĩgongona kĩa matu-inĩ tondũ kĩũmba thĩ nĩ wabangĩte tũgokaga mũthenya wa ũmũthĩ na nĩ tũgakinyithia magũrũ maitũ gũkũ ta ndungata ciaku na nĩ tũkaria kĩrathimo gĩkĩ tũrarekereria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo twatangatha atĩrĩrĩ Mwathani nyũmba ĩno hete ndungata ici-rĩ tũtiũĩ nĩ magongona marĩkũ marutĩirwo kũrĩa makĩrĩ ona tũtiũĩ tĩri ũyũ warĩ ciugo igana atĩa ona tũtiũĩ nĩ andũ aigana manĩtĩrwo thakame gũkũ Ngai no ũndũ ũrĩa tũĩ nĩ atĩrĩrĩ we Jehova nĩ ũgarũraga na ũgacenjia maũndũ na we Mwathani nĩ ũhingaga merirĩria ma ngoro ya andũ na tũkwenda mũthamaki wa gũtangatha atĩrĩrĩ hinya wothe wa nduma ona mĩbango yothe ya mũcukani ona hinya wothe ũngĩkorwo ũkĩenda kuma tĩri-inĩ nĩ tũkwenda kũũthũkangia na kũwananga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ angĩkorwo kwĩ magongona marĩrĩirio bamĩrĩ ĩno Mwathani tũkwenda kũmatuanga rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twatherithia tĩri ũrĩa wakire gĩikaro gĩkĩ twatherithia mahiga marĩa makire gĩikaro gĩkĩ twatherithia thimiti na mabati ona ningĩ twatherithia gĩikaro gĩkĩ kĩo kĩene Jehova thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twatangatha gĩikaro gĩkĩ nĩ gĩtheru tondũ wa thakame ya Jesũ Kristo gũtirĩ hinya ona ũmwe ũgetiria kana wĩhande kũrĩ bamĩrĩ kĩgongona kĩa matu-inĩ gĩaria maguta maku matheru na maĩ maku matheru ndahoya Mwathani wathima gĩikaro gĩkĩ no gĩikarie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo ndawa ndacokia ngatho ndarathima gĩikaro gĩkĩ ngĩona ona ngĩo nĩwe Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru ndarathima gĩikaro gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru ndarathima gĩikaro gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru ndarathima gĩikaro gĩkĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru ndarathima ciikaro ici ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru nyũmba ici ciothe ndacirathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru Mwathani mũrango ũyũ ndawũhinga na ndahingĩrĩria ũruka na ũgwati wothe ũgĩkorwo wathĩrĩirio mũrango-inĩ ũyũ Jehova ndatangatha atĩ Mwathani mũrango-inĩ ũyũ arĩa othe marĩtonyagĩra gũkũ Ngai marĩtonyaga mokĩte kũrehe thayũ ona kũrehe kĩrathimo Jehova ũru wothe ũngĩgakorwo cirĩ na kũu nja ona kana thũ ciothe cigakorwo cicirĩte kaũru thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ Mwathani ndacihingĩrĩria na kũu nja na ndatangatha makinya gũkũ matuĩkage arata a bamĩrĩ ĩno na ũru wothe na mangĩkorwo matitikĩte ũgatuĩka hĩtano kũrĩ mũciĩ ũyũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo Mwathani ndahingũra mũrango ndahe kĩrathimo reka othe marĩtonya gũkũ marehe kĩrathimo reka marĩũkaga mũthamaki wamo magokaga marehete maũndũ marĩa mega ma kũrehe bamĩrĩ ĩno thayũ kĩgongona kĩa matu-inĩ no ti kũrehe ũru ndakĩũrathima ngĩona ona ngĩiguo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru ndatangatha mũthamaki ũgĩtĩrĩ na ũmenyereri reka Mwathani ũndũ wothe ndũkanatonye thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ tondũ mũthamaki kona yothe kana tira yothe yonanagia ũrũgamu wa maũndũ na hinya na ũhotekeku wa maũndũ Ngai nĩ gũkĩenda gũtangatha hinya wa mũciĩ ũyũ gũthiĩ na mbere ndũkanareke mĩthingi yothe ya mũcukani ĩkenyeria gĩikaro gĩkĩ kũna no ũtũme mũthamaki ũtogwo mũthingi ũyũ wĩhandĩte ũtũme bamĩrĩ ĩno ĩtũũre ĩhandĩte kũna ndũkanareke mũthamaki makoimagara oro ũguo tũ makahũndũka oro ũguo gĩtĩka gĩaku mamenyagia na kũmagitagĩra hĩndĩ ciothe Ngai ndagĩtangatha hinya waku tũrwarire bamĩrĩ ĩno na ndarathima gĩikaro gĩkĩ ngĩonagwo na ngĩiguagwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru na ndungata ciaku
na twarekeria hinya waku wa kugitira na kumenyerera nyumba eno na mucio Ngai ndukanareke makona rukana ugwatio wothe rikana ri Ngai maturirie tha ciaku gogona kia matu magitagira kuri muthenya kamagitagira kuri hwaini ona utuku mari toro magitagira gogona kia matu ndagitangatha atiriri Ngai aria meneciria uka guthugunda ikauru kana kurehe ugwatio wothe ri utuma muthamaki maguta maku matheru mamakanagia na matikanahote gwika undu wothe ungiona ha family ino kuna ndakirathima gikaro iki ngionago na ngiguago niwe thiini wa ritwa ri ithe witu na ria Mũriũ na ria Roho Mũtheru. Tokana kihingũro gĩkĩ nĩngwenda kũhingũra ngeria kĩrathimo gĩaku kũna reka Mwathani hĩndĩ ya mũrango wahingũrwo kĩrathimo kĩu kagĩre family ĩno na hĩndĩ ĩrĩa wahingwo maũru othe na mogwati mothe makahingĩrĩrio na nja tũkenda gũcokia kĩhingo gĩkĩ Ngai tũkĩhingĩrĩria mogwati mothe na maũru mothe reka arĩa mokaga kũnũha na gũthũkangia matikanone mweke thĩinĩ wa mũciĩ ũyũ arĩa mũthamaki matakomaga makĩetha ũrĩa family ĩno ĩngĩthira kana ĩtigane kũna arĩa mũthamaki matonaga toro magĩthugundwo mekũrehe njukũ na mũcene cia gũthũkia family ĩno ndakĩoya Mwathani makinya ũkamacenjia na ũkamagarũra kũna magatuĩka arata reka mokĩte gũthugunda gĩkaũru mũthamaki makinya gũkũ ũkamatua arata a family ĩno kũna ndakĩrathima mũrango ũngĩonagwo na ngĩiguo nĩwe kĩhingo-inĩ gĩkĩ Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na Roho Mũtheru na rĩa kĩrathimo gĩaku mũciĩ ũyũ Jehova tũmaga hĩndĩ ciothe mũthamaki family ĩno yonage we hĩndĩ ĩrĩa moimagara tũmaginyagĩre kĩrathimo gĩaku kũna Jehova andũ kanareke mage mũthenya ona ũmwe ndakĩrathima gĩikaro kĩngĩonagwo na ngĩiguago thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na maguta maya marĩa waugire kĩrĩa othe makahutia gĩgathera mũthamaki wenda gũtheria mũndũ kana mburoti ĩno kũna tũtiũĩ Mwathani maũru marĩa mekĩirwo kana mĩario ĩrĩa yaririo no ta ndungata yaku na ndungata ciaku nĩ tũkwenda kwaria kĩrathimo nĩ tũkwenda kwaria tĩri ũgarũrũke korwo warĩ kĩrumi ũtuĩke kĩrathimo thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru angĩkorwo kwĩna thakame ĩngĩrĩhio kũrĩ family ĩno yokire gũkũ Ngai tũkwenda kwaria thakame yaku Ngai ĩmaragĩrĩrie na tondũ mũrũgwo Jesũ Kristo nĩ ambirwo mũtĩ igũrũ nĩ tondũ witũ ndũkanareke magakua menje kana mogwatio mothe ma andũ angĩ ngĩtĩkĩra Mwathani kũmathereria na kũmaragia na maguta maku matheru thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru kĩhingo gĩkĩ Mwathani ngũkĩrathima na nĩgetha gũtikanagĩe ũru kana ũgwati wothe wa kuhĩria gũkũ ĩtĩkĩra Mwathani maguta maya maragĩrĩria family ĩno maũndũ-inĩ mothe marĩa mao marĩkaga ĩtĩkagĩra mũthamaki maguta maku maragĩrĩrie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ ona rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru rathima family ĩno ngĩonagwo na ngĩiguago nĩwe na nĩkwenda kũmatheria na maguta maku matheru na maamũre nĩgetha merie ma ngoro cio mahingio nĩwe kũna maguta maya mũthamaki wa moma nĩwe wamũrĩte na nĩwe wathire ndungata yaku Musa arĩrie Harũni atĩ kĩrĩa gĩothe makahutagia nĩ gĩgathерagio nĩmo na ningĩ mũthamaki nĩngwenda kũhongerera wĩtĩkio wakwa kũrĩ mo kũna atĩ family to nĩ marerĩire maguta maya Ngai orotwo maũndũ mothe mao marĩa mahingĩkĩte mahingũke kũna mĩrango ĩrĩa yao ĩgĩkorwo mũthamaki ĩtwarĩtwo kuzimu nĩ tũkwenda gũkĩaria ũtheri na kũhingũrwo kwayo rĩngĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo kũrĩ biacara mũthamaki wa muoyo ona kũrĩ mandemu ũyũ wandĩkĩtwo kũna nĩngwenda maguta maya mamwaragĩrie hĩndĩ ciothe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo mwana wao mũthamaki wa muoyo nĩ tũkwenda kũrĩ arĩrĩirio nĩ ũhako waku na maguta maku kũna na nĩgetha kũrĩa gwĩtigĩrĩte na kwendete Ngai o ta ũrĩa aciari ao mahana kũna ndakĩmarathima ngĩonagwo na ngĩiguagwo nĩwe kũna ndakĩmarathima ngĩonagwo na ngĩiguagwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru moko ma kĩrĩa yothe marĩhutaga kĩrotheremaga na rĩrĩa mũthamaki wa mwarĩ heo gĩciaranage thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ ona rĩa Roho Mũtheru ndakĩrathima moko maya kĩrĩa gĩothe arĩhutaga kĩrotheremaga kũrĩa andĩkĩtwo wĩra-inĩ kĩrĩa gĩothe arĩrĩ hao mũthamaki ũrotũmaga kĩmũteithagie na rotũma mũthamaki ũtũre kĩrĩ ũteithio kũrĩ family yake ona kũrĩ we mwene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru moko maya kĩrĩa gĩothe marĩhutaga kĩrotheremaga na kĩronyitaga moko gĩtuĩkaga kĩrathimo ndakũrathima thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru mwana ũyũ arokora etigĩrĩte Ngai Mwathani rotũma kũrĩ arĩa wakĩranĩro na tondũ nĩongereirwo mĩaka ĩngĩ mĩingĩ ndahoya ũruothe ndũkanamũkore kana ũgwati wothe mũrathimage rũciũ na mũthenya na hwaĩ-inĩ mĩrimũ ndĩkanamũkore kana ĩmũkorerere ndakĩmũrathima ngĩona ona ngĩiguagwo nĩwe thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ithe witũ na rĩa Mũriũ na rĩa Roho Mũtheru
turathima rä hamwe nä gokona twakurutä ra Ngai Yes. orotwa må thamaki rä humbe kanitha waku riri makä ona å tå me andå makå na magwä tigä re ona mamenye njä ra ciaku nä nyingä kå na kå tå kä rä gokona twaruta må thenya wa å må thä orombaria bamä rä me tware kä ro kä u kä na meria mao mahingie Ngai thä-inä wa rä twa rä ithe witå ona rä a må riå na rä a roho må theru. Amen. Na misa nä athera ithe nä yathira tå kä endaga må ndå wä na kä heo gä a mwana tå nengere mwana getha twä ka maå ndå maitå rä u twä ke rä u twä kä rä a tarä må hinge tondå nä twä gå kuma na mbathä ya mwana na no kä heo kä rä a må ndå gå kä enda kå he mwana nä getha twä ke maå ndå macio mangä rä u må ndå atekå hingä rä rio tå korwo twä kora kwagä rä ire so nä gå kä hoya mwangi gå kwä na mbaca kana o handå tå ngä gä ikia å guo tå rakä rwo handå tå ngä ikia indo citå tå rathime mwana å yå tondå rä u nä agä å kire na må ndå å ngä gä enda gå ikia thimå rå reciria nä hingå rä re rä a tuikie iheo citå nä getha rä u tå rä kie å horo å cio twarä kie å horo å cio tuge mwana å cio akå re ithuä tå ä kaingä andå arä a aciari haha tå ithuä nä iheo tå twaraga keki tå tå heaga ciana no rä u gä å ka no tå rä kä rå ma kä rekona bata må nä kwamba kå rathima mwana agä thiä hau hangä na angäkorwo nä twarä kia tå kwenda gå kenengera indo ici nyina wa mwana rä u onaba mwanki kä a mwanki no aheane ndå kä heane nä å kä mä å raithi akende mathomere thiä te wega biå 0711 817 948 gwĩciria ĩno nĩyo ya mbeca ao ndarä tuiza 0711 817 948 0711 817 948 haya thece nä nginyo na kona å gå tå mwa nä nginyu so mam rä u tondå å yå nä akorire manyita rä cinyite kama å horo å cio no å kå rä tie Mwathani nä twagåcokeria ngatho ro rä ngä tauga nä thengiå nä ndå wa igongona rä rä wamå rä te må thenya wa å må thä nä ndå wa bamä ä no na mwana wao. Mwathani nä thengiå nä ndå wa andå othe maheana å rotuä ka wa kå marathima å rotuä ka wa kå maririkana na njä ra cia mwanya. Ona iheo ici nä twaciamå kä ra twacitherithia na twagweta thakame ya gatå rå me thä-inä wa bamä ä yo. Mwathani ona ciana ingä ingä goka thutha no tå karirikana gå gå cokeria ngatho na gå kå rathima nä å ndå wa mawä ko maku manene. Nä thengiå tondå we wä Ngai mwega, nä thengiå tondå wä Ngai å twendete na wä Ngai å tå rathimaga. Twahoya mau manini thä-inä wa rä twa rä a må rungu Jesu Kristo twahoya na twetä kia. Amen. May the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with us now. Amen, amen, amen. Ije na no di mwana gatigiro keke. Ije no mo tore here na jamu ari keke. Yes, please.
kabisa kabisa. Where DJ, what's wrong? Kuja saidi. Zira. Ni ile siku ya kukula bata. Kula bata. Tembea kama matariwa kama paka. Ulizalia. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Kata cake. Nashukuru chakoni oshe bado una nguvu kama goli oshe ase mizinga na madole oshe chote ukienda download happy birthday